bila ada glucose spike, insulin spike. So nak kurangkan insulin daripada sentiasa spike, you kena kurangkan kekerapan glucose spike. Dia punya konsep. Sebab itu kita buat ala-ala intermittent fasting tu. Sebab kita tahu insulin bertugas pukul berapa saya cakap tadi? 12 tengah hari sampai 3 petang sahaja. Adalah juga sepanjang hari tu, tapi ideally dia punya shift adalah pukul 12 sampai pukul 3. So kita reserve kita punya glukos, sukros, fructose, lactose semasa pukul 12 sampai pukul 3. Breakfast, kalau if you want to take your breakfast, veggie, protein. No air manis, no cekodok lempeng, no gandum, tepung, roti semua tak ada. Nasi lemak semua tak ada. Okay, your dinner, breakfast katalah pukul 8 pagi, dinner mungkin 8 malam, not more than 8 malam, sama seperti breakfast. Sama seperti breakfast. Kalau kat sini ulam-ulam raw veggie, dinner biasanya kita galakkan half cooked veggie. Sebab dah nak tidur. So maybe kat sini sup sayur lah, senang kita. Sup sayur letak ayam cube tu, ayam potong-potong tu. Okay, ini tengah hari punya cerita. Okay, so katalah kita ambil suku-suku separuh tu kan, tapi mesti kena sayur, buah, and then protein. Tapi if you can ratah lauk, inilah masa ratah lauknya. So start makan dengan makan sayur dulu, kemudian baru makan lauk, lepas tu last baru makan nasi. Kalau makan nasi dekat rumah basmati, letak minyak kelapa dara, or even tak ada, olive oil pun boleh. Dia lessen your kanji by 40%. Okay, ada setengah orang masak hari ni baru nak makan esok pun boleh. Dia stick, dia frozen 24 jam baru steam balik. Itu pun akan membantu kat sana. Okay, antara trik untuk kurangkan glucose spike, half an hour sebelum lunch, ambil 1 teaspoon acetic acid, 1 mak air, cooking cuka atau apple cider. Setengah jam sebelum lunch, sebelum makan. Ada setengah orang, antara resepi lain, you boleh mix apple cider, campur chia seed, campur lemon, campur secubit garam. Itu pun menu dia. Biasanya kita minum sebelum makan. Reserve kepada yang agak heavy ni. Sebab kita nak kurang, lambat sikit untuk glukos masuk ke dalam bloodstream dan trigger your insulin to come. Bila gula datang, insulin datang, cepat proses, kejap lagi lapar balik. 2 jam minta makan lagi, 2 jam minta makan lagi. Macam tu. So buah pun kat sini. Buah tak ada dekat breakfast, buah tak ada dekat dinner. Sebab dia ada mengandungi gula juga. Glukos, sukros, lactose adalah gula dalam susu. So sama juga kat sini. Kalau mengidam aiskrim ke, cekodok, lempeng, donat, sebenarnya rasa-rasa tu kat sini je. Rasa ni je. Ya. Unless you puasa, then this one sesimpel yang boleh you transfer kepada sini buka puasa. Tapi sini kena the earlier the better. Boleh pukul 6, pukul 6. Tak boleh pukul 6, pukul 7. Maksimum pukul 8. 3 jam sebelum tidur mesti dah berhenti makan. So kalau katalah pukul 8 sampai 8 pagi, then you dapat 12 jam kat sana. Inilah namanya window puasa. Sebab fasting is healing. Kalau tengah malam tiba-tiba rasa macam lapar menggelupur tu, abaikan, minum air putih je. Itu memang dia tengah nak buat kerja tu. So kalau you boleh, ada ketika yang you boleh skip your breakfast, you just take your green tea kat sini, you lajakkan daripada lagi tambah 4 jam, you get 16 hours solid intermittent fasting. That is so much better. Sebenarnya kita kan nak burn your fat 16 jam. Kita nak burn your protein 24 jam. Sebab tu kalau orang ada ketumbuhan ke, kanser ke apa ke, nak kecutkan organ yang dah membengkak, memang puasa lama sikit. Kita panggil autophagy tu kan. Macam tu.